TV channel. Kajan gwas mete kon keller to go rode kon keling barran palping keling dian. Kenyam biya kamal en walle eshenga jan dioka pay baro ron kina dangro widi jan dangra widi diech bana jome bana jinwa kel. Jo bana nywa kel bana right ketin content charodi a lot. Many amagore bana nywa gwas me Ler bana ling chana right kui Tuman Peace Initiative eda ne shalat. Tuman Peace Initiative me shalat la male da ne cha me lat ke re which kana robi ke Kenya bon tin shal ke olad group ke bonte konte cha gagrar kamale da ne cha ta Dr. Riek Machar kene kim yadit ngai kon male da ne cha ta ke Khartoum gwade na meken Sudan ken nedak and Malaysia tan shale 2018 revitalized peace agreement yen Malay dan shatan aban right commander na shalat gwasa me ke jawra na shalat take a quarter to right tin and mishit kaname kenyam me dan shamal charge tan akim yadit kene Dr. Riek Machar ke 2018 peace agreement e shalat me sha ya pingwasi dan shalat no ba transitional government by the form transitional government kume mandana perna kume me gorkan wo ba las ko ba kore dan ci to ki 2013 ba ja kapchon kaje jan do be dan kwaje la form kaje en gwasamo me she to no bnade in linkel ki bnaben gwaskel shukan agreement la no ba queen kware ki election ba jalat lo ba kwar ba ka kwan jan do be dan she na ci ren lingaje jen ko nen medan me bikan me ba Dr. Machar ba ko jogono jin bore we ci juba ko misi mal misi jeno kana me to ko korgo medan cha Dr. Machar me cha je betray ke 2016 ngai kon ko redan ci to me ba tabande ngai ba ja kwan la first vice president ko korgo me cha Dr. Machar me cha je jure wich gwade ba ja ko yenten ka South Africa Jowo me ke 2018 peace agreement ne te konte sha banyrar la olad group re kumaka kene to panken shwa guje no bikan mal bikan lat kel ke kume mala kume kirmi yadit olad group kan ka bondiship kongwan kene kwala shwa kokule shwa UPA United People Alliance and UPA pointe kan bondo to churen mat kel ko bonwan chorodien ko inquarien chale paganda mu shukana kwan alo jala kwer dinigen medan chana right no Tuman Peace Initiative managen shere kami gang kene mal gang ne je jokoje lat ke je ko ba delay men mal lat kere wike Sudan ba je ta jokoje ko chikir mi yadi che gorno bi mal be benki ba mat ba je ya pin ko de nat de kan te ka mal dana kwale gor shukan Tuman Peace Initiative shukan laslet antama me shi kurmete to kan nasir gwase dane ba Dr. Machar ba je kuli yenten ko Dr. Machar yan ke je ka chen dangrid bakel ka pay diok ron kina dangro jen dangro widie me chaje yen ka chega ka me chache ka jen wo jen te tit gwade dane shi kurmete to tin kan nasir kwi yara diu me ba je SSPD me ba je joch are we kan nasir try shu cheka kan wo jen te titin sianen wo chaje yen ka chaji cordial chaka yen pot kang ja lwa yen Ramadan la Minister of Petroleum ngai kon manan shodalat so en mo karwade me changa jeno charam dini jen la Dr. Machar me chaje yen ka cheka me chache ka je ngai mandana je to Tuman Peace Initiative chaje kapchong tikirega ko ne menine lalka je la obstacle ki dor matak ne maldana gorken ode bare we ka Sudan de kon cholo no la kon acholo kon werno chere mi chikim yadi chapel mi mo be election be je delay ke je chere ale ka ki peace agreement che bullet right now she all our group de kon cholo no ken cheka mislead ko cheka jogo no ba mal ba je tan ke Tuman Peace Initiative right now right kone ka jom chalat gwasame wuri chol ka me kol manyang juk chala do wonena Kol Manyang Juk declare Kenyan lead peace talk date.
ala peace agreement shall to man peace initiative me gwe ke re wika South Sudan ke lu ne me bala mal mi bigwa long ba mal edane cha tan Dr. Riek Machar kene kim yadi do be jelen no so ala da long dio yo kon del ngai kon le road right now chala do en peace talk edan che jek right now tell me chala peace talk ke kui to man peace initiative ne me je reality je dan le road en tama pagana mum a Ramadan in la head of Soma kol manyang juk Ramadan la head of government delegation around Ramadan la wore week na Nairobi ka kui kirmi yadi ko bora ka kui kuma ai kona gote ko ne lat korodian no ke joji kan lat gwasa menena ken nene kol manyang juk who is also the senior presidential advisor say the United People Alliance want to do away with the 2018 revitalized peace agreement male dane cha time we can no don de tuman peace initiative de kan jako bela magwa ko bi mal bi right now ci think ci tana wada no ci mal ci jek ci collapse jen nan no tuman peace initiative she bu woni yam mi mo cere mi de chalo cere ka kasar mi shalat mi cha kwak cha cham ko je resource ni ko te resource mi le roda so na meni chamal ci nyu da no tele mi shale mal ko ne gwe ke jen wode mal dere bende ne di alde kantre mal gam rong right now you think you can can turn upside down lo ci mal ci tel mishit kana mo amugor kono de kono linka do badan en chalat ke je e keneno ala mal to man peace initiative che jek tel mishalat to man peace initiative right kono ne jodi na ban lingwa seme kurda ci to kam kuma Uganda akene kuma South Sudan nishiang la kono right katin kono lat karodian na mane me becha long ko kore dana ci to men dio jeri udan di alchana jini ko dan shora la kore ci to chine to wan ci lutin de ne SSPDF de ni ji Uganda ci kelu pan chana report chana lingo no te ka mi ci to dor shal ka ka jo KG County ka Central Equatoria bari una ci kana ngeda no dong ngum ci la dum gidimi kuma Uganda gor ko no maken mun dung South Sudan amir tin na mane Maiken mun dung South Sudan jendana to do bodan mai ke janani kuma South Sudan ka gwade dan la na me chirke de la chirke border issue ke rieng mutuong jen ka border so border dan la dung South Sudan ken itio ken wujema ken Uganda di Uganda chike jen ka border yen chikano ka border South Sudan so chicken ne to kontila South Sudan si ken ka joy ka border medan gwe jen o ken woken goro ji kuma SPLAIO lo joy ken kuma SPLAIO but chi jen tara ken kanei to goro be which be kana match aka jom chalat gwasame wa cha ne di shop ke diech cha kan nak tla de ni SSPDF quick configure dien bane dang di jen tam chi ko chop ka joran chalat ke juba chalat ke media ne ken chalat ro ne dang di chi ke liu tla de ni SSPDF kane de ti kane di shiliu dio je sharam dana la right ke kwide ni kirmi yadi tla de ni SSPDF dio je shane ke social media ke Facebook da right long no kore chi talk kam SSPDF kane UPDF kane teleriak kane to marke gwanikan but ken ku kan cover ne je lokono big poach la kore kormedit ko cha 1000 people cha displaced kajen kaje keje money la dorji Equatorial Central Equatoria chicken base dung SSPDF chikana dak okay a kormedi chi kormatot but chi kume kir che tok che jalat medan chi dakre ma cha che kola no ji Uganda ti e ka cha no re ke South Sudan dundo chi kin mi yadi chelo reason ne dan e logo je kaja kir gorje no baje gangre kwara kir jan dwala kanitin kon tin te kel kaja nere kon tila South Sudanese chit ke jan ro leken la wi jeno don ba kwara baje maki ba kwara baje kan special ke tam cha dakre ma cha je yen tere ti jana tama dwala ken ko don de kwara de jakan so even jum right kone ti de ni UPDF tigatin ti chol kan no ken e ka brother dio je shi kon gad musabni chanen do me la de ko dana la na ko deje do be dane cha ke jur ke je ko bigin wer bikin kanak so ti kon ti ken dial chana kanen so na me shi niu ka shi surprise dio je kan itu wanta ngai kum dan latke kum Uganda ka South Sudan bala ja ignored
ne te kon liu by the way tika shema ne ken SSPDF ne te kon te liu te la de ne tika shema ne ken de kan ya jang pan che kama lalat ko dong riu de ka jang but tik natin dur dia wi ka so dan tika te ne kon kwala use de mi che liu che kir che dier ke ko la ne cho ko di che liu so na me report link kon me alar mi be ko ci kum Uganda dinish ti chop ko kudang baro te kare wajin tama murai kona ka border gwada dana chicken de ne SSPDF chicken nekte ne dang din mi ka lew kut South Sudan ka de ne SSPDF ka tin kona chakula totin changach ko wa bo side chikelu but report cha no ne dang dit ka South Sudan kuji mi kana kolat so de indian kon tin chilu kana kule indikedo mega jang wala kaji Equatoria wala tin wara idin kane kon chilu but china chikelu ka jen kormo ka korme kor kam South Sudanese kan Ugandan jenda le roden binimi ka border tem right corner wa number mishop ke kudang baro de ni Uganda wa ka border ke ka mun South Sudan tem pale de indian corner te ga juba chi kan raje ka la de indian kontin nyen ke kume South Sudan ka border ka kajo koji okay I can't corner la de ne di chop ke kudang baro ka mun South Sudan tema wa kan jel kan ka meti dit along ka jel kan ba karen yala ko ngai kon di Ugandan keri de time man bana ngajene di Uganda kan di kon la jorka mete ka kormu to ba ga nang tin cha nang ka Congo ngai kon Congo ka Somalia kan go ko nang gatin gwa cha mu ga yutin bu ko tin yan do dan en ku kan wi East Africa dia ku kan kale dakaje la mo yen ka yo baye mo ka yo lo shere ka lat shere mala ja joga no jina bi contract bu je tan karan mishi contract che tan and then be agreement be ala no for how long be let ka jamo ka jen campaign no money okay mi donc ci let ka pero per jok ka yo dang de kware kwaya ko de kamji and kuma no mon so jen do bran lat ke mishi Uganda ni shanen ka South Sudan ke ne di sha mo ka yo ko la dien wo bu yo be kan gaji tele kam do dien ko an Uganda win motor long tele resource ne ku kan gale jeka nga ka kuma dung South Sudan jen menen yana tama border ka normally enemy gor ka Uganda ba ko nungi Uganda bukan ko ping motot kan kon ko kan gatin then bi South Sudanese bukan ko ka ping di pain kenan ko ba ka kwakte ci je ki ga kwakte ci de ko larno shit de kon larno ken ci ka je gela ina ne no ba tani la ka lo ke jok don ci ka tor kan miet da non kana so ka ti expired ki de den ci expired ka ba South Sudanese ba ka ben miet ka ti ka ton so na me mi je ka me la rode so kore ci tuok ci men shaling dor shale bori buma kangapo ka payam ka janna Central Equatoria shanel shop ka dies shagana ka kuma dung South Sudan quite ka pega dan tin but pega ci kana lat wa de number but are higher than that but men chalat ne to kudang sorry ne to kudang ne dang dies chakanak and then kaji Uganda terminate to kudang baro kare which ka South Sudan ka jan gwa dan to korte so quite ka manana bitu ko gwasen be changna man ci ka warga gor ishi ka rudeling tal mi shal liang so mu nyoda no in the future nyoda no be korbe tin which ka South Sudan ke kuma Uganda ko mi kwa landun kwa je kan ka bom ne ri guje no tika ka long medi so ngum bit tok niam ma je no be korbe tin unless si kuma South Sudan ci kan mun ci kana ban ne to toki ci kana palka so jo me agenda na gore de nywa ya kel ka ta dan en len ngwana rin ke je no name jo mu we ke ye ko dien te kan ngurung ke rik tin talk ray which aka South Sudan one last report mu gore be nywa ya kel ray wiki jubante mu ray kona dong da ro ne dial kontin la ro en dol gwaskel chala de wone ne tin kontin la police ni la Inspector General of Police wudi shalke Lieutenant General Abraham Manyuat take jom che top mi lat jiwo jentama ka juba jene sha gorno batike gathering ke batike to but rodian dol gwat kele wi ka juba wa mu waye jeg ba yene kuma ke ba ye mukere ngum to question jenna no mone ngum to ko ba ne to machori lat gwaskel ba ga kep ko bom ke ba ka yen na me report me pay no antama me George no me take rallies mo walat demonstration mo walat public gathering mo walat re ka juba
quite keje kume kirme yadit chala no bajen bonamo ke dolamo baje dak so mo gore de na de karodi nek mi yene de ke juba right now right corner wa South Sudan National Police Service security alekan wo enemy balada ko goro jeno ba security ba jakarong reason bi ngai keje ata ko kono to ngai kono no to kan tam ka kiji Uganda ko right now thousands of people chaga displaced ka jo keje so ko igman ande to but right today chika report mo jikan no cha goro batika gathering ne buru yandol whether jin jang jin war jin equatorial cha cha goro jen tamare yo ikijiba de kon ko tejeno ngum la roda ngum ja kuma ko badwal meno diena bi ngajene jubba ci kon ngajene o liwne tan wontan die ci ngajene o cha gan warna ko konintin payu de je war ci ko dok ci ali ngono ci ko liw ne ko gwade dan ben ka tam tam rame pay liw pan ke je ramu wana kan je but kan do to ga je kan ngaj eno jangna gamo nganna gamo but ngay kon longo ni chiang michiran we jela ka war so dara to ga no jin baji gor ka baji mo kirik so mo jakon ko ciran ce de jal ka war ka juba dire da je gor no de rander mala wucang ko jin mi baji target baji mo kirik ko jiram mala no shi chong ba chagwa anya boka jawde ne chalal wa mi jin ram to ka gar ma problem boka juba right now quick kon dan le rodo but gor je no bini dial we can within betenial chamal charge look but take doing a very important ko de yentek de yena me de yena kan karodun ken so jome ko rejeno de nywa yekel mi jiram jidit ku nywane ko kenen biata kamal